व्हड आवाजान संगीत वाजोवन आवाज प्रदूषण करपी बार आनी रेस्टॉरंट तशेंच आस्थापना आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय करपाची मोहीम सुरू केल्या. व्हड आवाजान संगीत वाजोवपी 3 आस्थापनांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द केल्या. तशेंच हेर 4 आस्थापनांक कन्सेंट टू ऑपरेट रद्द करपा संबंधी नोटीस जारी केल्या. ही कारवाय वायू प्रदूषण आनी नियंत्रण कायदो 1981 च्या कलम 31A खाला केल्या. मेसर्स टेल्मा डिसा शिवोले, मेसर्स नोहा हंजून, मेसर्स डायस हंजून हांचे कन्सेंट टू ऑपरेटर परवाने रद्द केल्या. तशेंच दिसाक 10,000 रुपया प्रमाण 30,000 रुपयांचो दंड कित्याक लावचो न्हय अशें विचारून नोटीस जारी केल्या. ह्या आस्थापनांक हे विशीं स्पश्टीकरण दिवचें पडटलें. ते भायर मेसर्स विस्ता मारे हंजून, डिस शिवोले, डायना बिल्डवेल हंजून आनी हिलटॉप वागातूर हांकां सद्या खातीर आपली आस्थापना बंद दवरपाचे आदेश दिला. कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द करपा खातीर वयल्या 4 आस्थापनांक नोटीस जारी केल्या. 20 डिसेंबराक तांकां हे नोटीसी संबंधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार आपली बाजू मांडची पडटली. हाचे उपरांत कन्सेंट टू ऑपरेट संबंधी निर्णय घेतले. हे संबंधीचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्यात. The Pollution Control Board passed certain orders against certain establishment in Anjuna for stoppage of their activities and for revocation of the consent to operate. Now on that, those parties made a statement before the High Court saying that they will not play any music henceforth till the appellate authority, which will be approached by this establishment against the order of the Pollution Control Board, decides their matter. Based on that, High Court has presently allowed them to operate their restaurant, but they have filed an undertaking before the High Court, and High Court has accepted that undertaking that they shall not operate or they will not play any music till any order is passed by the appellate authority, that is the Administrative Tribunal of. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.